Kaseng hitu ribhoi hapo kajingalam uba ban Kharnayor President kalapan syai hadian kajingwan ya kendu jongki ya gibor jongka Health Department bana kalyang ka jongki kimsyam na siu ar tulap ne ar maloi wala kimi kerteng kum ki regular casual worker but officiating staff. Hendrei ki drawback ya ka tulap ka jongki tang jongka officiate. Na kalyang ka seng kala dawa na UDC ban tokit halor kanika rukom mi ar kerteng uwe ubreu bar kajing don ki kerteng rengai. UDC ulakular ban tokit halor kanika kam bat lada shem yanu ki badon kiti ha kanika kam bamsam un penshitom kat kum kaan. Nakalian jungi gaseng ni pak ban percaya kendiat habide baga jing mi ya ga jing news habide baki channel beper habide bat ka pus rengai ki badon hapo staff hapo office jong di micho kumju jing tre ar kerteng ar kam we bro nakalian jong kini ki battery of shit ki bami kerteng ro hapo ka list jong ki RCW lan bat casual ki badon thop ya ba Richard Nongplang kong Dayo Kika Surong ba Shanpura Thangkhiu ba Frankie Marwin ba Shanbhas Utun Corin Makri Baya Dalin Kahit Elvin Majau Bakstar Lamarai tunjuk ya Flavia Makri ba Ibhabok lang Mangsap agaba nakaliang jong kini kilawan ban kundu yangi ka jingkloi ke jungki ban kundu jungki yangi kelong ban pensai ba nakaliang jungki kim sem labam armaloi ya kata katulap lane ya kata katulap jungki bat ki drawback ya katulap jongka offset bat ki penpau ro gajing solungo ba kugi bahulang bat Flavia ba apakila tre sawe bat ke we di kapus kat ba ya ka offset ke jungki kadang mi aduk mentah kunjuk nakaliang jungki ni ki samla ki bateri offset ki bami kerteng ro ki RCW ki penpau gajing solungo ba mano kita badun kiti pan penjak ya kata tulop jongka RCW namar bakat kum bangi la kali bertau napo office di Mecho harkat ke jingdon iba hain menurut di Mecho ki penpau ba kapisa kadon indrei kat kum ka bangi lap ke jingdon jong kata kapisa ke Batam jongka RCW kadang dor stang kum basau prajat kene ga kapau ba kamdap namar badon ki balatre daki news nam ngikwa banyo ya ke jingkhen ya ke jingkhen nadu bakila join ya ka offshit dan bila train news nam south nam sun nam terus nam putar terder de kebamut nadu kate ga baki sedang tre kemut ba hadu mentaru kan keteng asli dulu kadang ni ya ke jungki kamut ba kadon baik ke jington kam bakala ya ka pisah ke jungki de nomor katan nakaliang jungi kumbangi 8 pau katung bejing fo CIDC bangi dawa tokit banda yang di ADM di 8 pau ba in pelong kloy ya kateng jing tokit banlap di jing sisa ada dei mana-mana officer ne mana-mana ki badon kti ban permi ya kini ki argeteng ban penuhan dur kini ki argeteng ba dikiti ki jing jar ngai jong kiti ki breu ki ba ngilap mention ba idei ban pin sitom bek katung ka ain katun kikundan balabu daga soka daga police department batun tung ke konstituen hi nang ba kecing mentoi hi ke dalam baik nam ta baro tiba pun samla jong ka thain di boy tungi di baro